Duong An EFC Excellency Honorable Chance Survivors aka Birdman Mr. Bad News KD Christo Dama KD Christo Dama KD Christo Dama Petwero Lwenke Boss Migo Team Wood Pariemo KD Christo Dama Alwar Dore Imiana Petwero Lwenke Boss Migo Team Wood Pariemo Ka ini mero yato wood pariemo maber rida mero Mr. Bad News Mr. Bad News crew onyo king jafaya jona anone ye girom lok I kom boss mi team maga boss mi team winyo no winyo bete dot na anwe kidi kristo katika lok kom boss mi team teo matiene o team kome bana piyenge o team boss mi wood pariemi ba kidi kristo yen peramo yen pe twer lwenye kom boss mi team matwal yen pe twer lweny ke boss mi team wood pariemo KD Christo Dama ya foni lok ma iloko wen ti lagada aro pe lok nyin wood pariemo wood ariemo lenio en gara pe ware ka o mero yerio kuji so mero nget ma loko ma tek chalo en ka ko twe boss mi team KD Christo yen pe twer boss mi team matwal o team ki doge matek we ki chano ki man nyoke KD Christo yen pe twer lweny ki boss mi team en kani ket wi kom boss mi team tiek ber ka lok nyeni le ibi lane social media ma de bi du ki chele kira ko nyonde ti ka du ki chele ibi lane ma ber yen po bero met KD Christo Dama so call me EFC Excellency Honorable Chance Survivors aka Birdman Mr. Bad News dire na tiga bieno ki bad news mo mati hot